أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدھے کیرت قرآنگے تفسیرگے ترے میرے اون باہ دکانی کیرت قرآنگے بقرہ سورتگے دوی ست تیویسون آیت مفریگے میرے فلا أرغب بإنني ورم مهم شرعي حكم تهج واحد. الله سبحانه وتعالى وحي بسرغا يوني: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. تيباميهم هو كرائر تيباميهم هو تيباميهم كرا هواته غسابهم تيباميهم هيو كندتهم اتبا كرا تقوى كما دو كرا عدميستهم مدغا صلح مسكن غايم كرم درو كرا هواته كرم الله واسمه صابكا نهداشا. من الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن دميات غرون ورمهم إرشاد بتبون هيو كندتن نكرما هيو كما كوا كهذا كندتن نكرما الله واسمه بين كوبن هو نكرما الله تعالى عنده. مثالك الله غندي هو كرمتي من رودين محفانا سبحان الله. الله غندي هو كرمتي من غميوني تماغ ميهكا واهكا ندكانا එහෙමිය මිකන්දත්තහ කිමි හේවකන්දත්තක මීහා දුරුකුරා කන්දත්ත තක්වා වරිකමා මීහා දුරුකුරා කන්දත්ත නදී වතුස්ලිහු බයිනන් නාස් මිස්තකුම් ගෙදෙමෙදු සුල්හ කුරුමා වස් දුරුකුරා කන්දත්ත. එහෙම අල්ලාහ් තාලා එංගලි මිකහල කන්දත්ත කුරන් අල්ලාහ්ගේ ඉස්ම ෆුරු යබා මිහු කුරා හුවාතහුගේ සරියා කන් 11 කීර්තු කුර්ආනුගේ مياي باوا لبفاوني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كده فان قربي هو يكا غولين كده فان ريان نكمغاوا النعمان بن بشير اد كده فان واحك ندكم مشا واحك ندكم مشا ادي سلحن ومشا دم فيرنا اسوا حقن دكا سلحن ومرها مكان تتكلم فان هو قرب لي امام يتي هيو كمن نكرمن الله غندي هو كفم يتي الله دينغا بار الله كندت اخوت تركن دمهتو تمايكم قلن دمهتو
Allah subhanahu wa ta'ala ga syariat ga hori alokan detta ada kurmati ga demitibu misalaka sunnai alokan detta sunne ro dahimu duhana ma dukum yang ri baikan detta ngadiye gaitung awatri nang hiopong hituma ga itima ko gulun de mehtuma hingos ba alokan detta ngol ibawatu kan detta nukurma huwa qur'an wa Allah ga ismu purogandi Maiwah Allah Ta'ala menggawani ولا تجعلوا الله الله اسمه تيابامهم باسمه عرضة لأيمانكم تيابامهم قرآن هو تريا تيابامهم اسمه لا شيء أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يكم صابون هيو كنت تكادروا يكم غوانا تقوى ورئما دروا يكم غوانا demi hegge demedu sulh kuranje halat demi hegge demedu sulh kurmun duru hariwe kam ga wanama mikhala kan tattakan Allah ismu bainu ko huwa ko kan tattan qurash wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hundakka wa hatan aswa wadigan nawe tiaban dakka wa Allah aswa dengan nawe wallahu samiun alim adi tiabami hunge kangkang Allah den odigan nawe tiabami hunge meduga hinga kangkang sirra faaluga hinga horiya kame Allah subhanahu wa ta'ala mulad den odigan nawe dem mikahala kamaga huwai kurevijjina makinetto hadanje heni misalakan heyo kamen nukurang huwai kofiyajin huwaya khilafan jeni Huwaya khilaf ena kuli huwaya ena khilaf huwaya kaffara den jiheni huwaya kaffara din mufahuga ena huwaya kuri kantaka ena khilaf de kan ena kuran jiheni misalaka miya ko huwaya kaffana burasati homa burasati rodan hifa eme huwaya mati ena huragen wan huwaya ena khilaf ena kaffara den jiheni kana heyo kandattaka Ikotakan huwain nukurme Allah Ta'ala miyangwani bima arumenna faedah hori muhimmu kangkang Allah Ta'ala bayan koddemun demyane la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum tiyabamin huwa qurar beenum kurwe laghu ge basta bekar basta lekhan datta hoge badalen Allah muhibbawe tibene duu macca huwaage bas aade fati be yung arabinge waram podo aade ngai war aade kudi kandatak sama wallahi tallahi Allah gandi huwaage fa Allah gandi huwaage fa fe nyoni mi haka waage dekkin to Allah gandi huwaage fa fe na waage no dakka nyoni tanaka diyan to Allah gandi huwaage fa fe nyoni tanaka no dakka komme kame bes mi honna gina far bunwen Allah gandi huwaage fa fe buneka emma Allah subhanahu wa ta'ala के इसमें गंदी हुआ कुरान में जहनी बोड़ेती कंदत्ता होगा बोड़ेती कंदत आदा है खुदी कंदत्ता होगा मिगोतंग अल्लाह के इसमें में बेन कुरान कन्वान एम अल्लाह ताला यंगे वनी खामकन नुआ काले कंदत्ता होगा अल्लाह के इसमें बेन कुरान में लागू एही में नहीं बेकार हुआ तक में ना कुरानी ekanggang emi honnang ekurwani gasden neti ekamang ade fati beti kurwe kaming ei Allah Ta'ala engawani la yu'akhidhukumullahu billaghwi mifada bekar kandat tahoga ekurwe huwa tahoga badalin Allah muhibbawana tiyabami honnaka tiyabami hon faafawiriwane kamikkamga Allah subhanahu wa ta'ala ekandat taken mulabbawane enna was wi warakun ekamu salamibbe bekar huwa takun dulu hedi wanje arum kuri mi den mi ngam khas ko min nafini fawani arabing ge waram podo adengi den mi hon puna item istakun ngai te dekkam bayan koddo mattaka Allah gandi huwa ko fek e farani kum kam bes warak kudi kandata Allah gandi huwa ko fa Allah gandi huwa ko ka farani emi ma yammi keni yaminul lahu i bekar huwa tangai Ima ebawatu kandattakan Allah engawani tiyabami kementim Allah badal muhibbawan dai tiyab Allah den waligan nai gastuga emi hon qura kaminno emi honge dutan ekamang ade fayoni kuda irussure kaaba fainge faratu sekankam feni ekotang emi hon bolitivi e adaga matita ehima emi honnanga de yakbe fayoni hennos
واحفظوا أيمانكم تبامك هو يتكركات رواحة ونبصر ريايكم ورب السماء دينجين كمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله سبحانه وتعالى تيابامي هنگه دو تكون الله اسمه تقرار قصدكان لا يقول اي اسمه بين كوغن هروه هواتك والله تالله مفدا قصدنتي بنوه بستكن الله سبحانه وتعالى بدن محبوه ولكن يهنك كمك يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله سبحانه وتعالى تيبامي كيم بدل حبواني تيبامي اكما قصدكو اكما نيائقاني تيابامي هنگه هيتوغا عزم قصدو اوغن تيابامي هنگ قرا هواتكا تيابامي خلاف فجيا هيتوغا قصدو ابوي تماغا عزم ابوي اكما عزم كان رلاغن اما كما كن دور هريوا مثالك هواي كوري اهنو سينا اكما كن دور هرين وونو اهوجيا هواي كفارا اينا دنجهين هواي كفارا اينا دنجهين يما كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى مي حكم تم مهري بيان کو دبافا هواغ كفارا غتري كنان على كمريون كرونان فاستوس مسكين نكان دينون نوني فاستوس توسندن رو دهيفون ميكانكن هواغ كفارا غتري كنان ايدن الله سبحانه وتعالى ينغوني والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى فاف الصوم نهاية أرتكن فاف الصوم ديلتي وليم إله الله والله غفور حليم أدي خوفا مدو إبهي أرتكن كروي كتك إميهم كيبين بدل هيبهم الله أوسود مغنوي الله أرتكن كروي كتك إميهم كروي فافتك الله سبحانه وتعالى نحن كوفا ملو إله سبحانه وتعالى غلطكن إله مهلا تبوا الله سبحانه وتعالى إبيهن الله حضرتهم الله سبحانه وتعالى وقت تبوا إبيهن كروي كتكن إبيهن توبا ومتكا إكتا حقيقي هو يا خلاف كم غاوس تما كروي هو يا تما خلاف الجهالة الغاوس اي قرون هو فافي احمد كم غاوانا وكفارا دنجهين دمينني أرمنا الله وشريعتها ورم مهم كمن الله تعالى بيان قدرني للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إمي هنگ أمبنا إلى قراميهم حتر مسعود وسوان دن انتظار قرآن إلى قرمكي تما غميها يا إدان نقرمن هو قرم تما غميها جماع من إدان نقرمن هو قرم إلى كواني حتر مسدوس نوتا يقول ديغو مدتك هو قريما ميها بمولي الله بندي هو كفاي أميها مخاطر خديا كادن تمن دماء نوانمي حتر مسدوس نواني حتر مسدوس ركور مدتك إلى نبنوي حتر مسدوس نوتا يقول ديغو مدتك نناني حتر مسدوس نوتا يقول ديغو مدتك مدن تما كميها إدان نقرما جماعنا الله سبحانه وتعالى ge alak ena gamiha mukhatab egota bune kam gawana wai ila kabri ehme kam gawana ma den kanta kurenje egota hi kobato den kanta kurenje egota ki hatar mastuswi je onnani degotum kore egote monnani egota ki sulhaveri kamaya ki ami miha du kollu sulhaveri kamaya ki ami miha du kollu ngai ena heri huwa ekko ehme ma एना कोरी हुआ है मुद्दत हम विज्ञ हाथर मस्जिद है विज्ञ कम का वानम एना दिन मोती
ami miha sulhawari kama du kon ulai kamuga wanama ami miha ngonnana hago kota gos gazi labba firmi ha amru kurum yam mi de gotum kura kom ek gotum ikhtiyar kura ek gotum ami miha du kollung anek gotum ki huwa ge kaf mi ila ge kafara difa ala ko miliwan kurum miskin roda hifunoni miskin na kandi roda hifun mi kanda tawtaren kamek kurma fahoga abi mi hayati ei ambegi gotuga badagen diri wulan ferhungan kaus emima degotum kura kamengena eba ikhtiyar kuranje ilaga muddata hamaffa aimbegi magama ngena gennam wejje kama wanyam eddang kurum kuring kaffara kan tat nimman jihed eddang kurum kuring jena kaffara kan tat nimmana ya fahoga eddang kurweni den eki golem benu nuwa kam gawanama sulhawri kama eki du kollen jehene ila kurumaki haram kame ila kurumaki haram kame ngai dema firin kawani koggam mi uladi allah ismuga barakatun eka ko aneke gibain ufala hinhama jahuma aram libigatu mattaka mikandattaka mulin ta'arudwa kame mi dema firin kogganti bi kawani ge maqsada mulin khilaf kawani ge maqsada warabbuda fufura ta'arudwa kammi kawani kuri warad lobi gen demi hon ekiga diri ulang feri datoremmi eka kone ke kibai hingham yahma ufada aram dibigane eka ko bali wejjan eka ko ena alale hi teribadi warad lobin demi hon kommese ke umra ekuga ulang kuri kawanya mi kawanya ti ko firmi hay mulani hatar mas dos nonis den timanna kadiya ka iddan qur'ana me jimaun wana me ehm je kam gawana ma mi matwiri mai goma e bafu fuwara ehm we ilwar mi dawon haram kam ke firmi ha fa firwa den mi haram kam kan ingeni ilwar mi dawon tiir to qur'anu ga mi ayat ga fa bayinne kiri tu Quran uge miya duga fahubaing ibaingaye mi haram kamikkan miya duga fahubaga miyan nani fa im fa'u deng ikamun ruju abejjenama ila kurma fahuga ikama derabe hitama ko ikamun ruju abejjekam gawanama fa innallaha ghafurur rahim fahikam ham karun Allah subhanahu wa ta'ala gina infa fusawa rahimun terus kadage emakir Quran demi ayatun ibayge ei fa feriwa kamikkan fa in fa'u emi ho ekamu ruju wajjana fa innallaha ghafurur rahim fa Allah emi ho nafus sawa debanikan afu qad debanikan ila subhanahu wa ta'ala nuhanu oga wanta ilahakan ila qurairo demi hon naki kaweni matiga tibi demi hon kamuga wanje demi hunnaki kawani matiga tibi demi hun kamuga wanjene ila qura miha ki filmiha kamuga wanjene ila bebe miha yaki ami miha kamuga wanjene e kamuga muddataki hatarumas nuwata yamure digu muddate kamuga wanjene mi ila ge rukuntaka sharuhutam mikandatta puri ham wanjene emi ma ruliyas kambas inwar midalan quran nuwa kala kantattammi ruliyas kemas Quran wa kada kantat takawini ge maksud taka khilaf kantat tang henna Allah den uliganna Allah galatakum ibad kantat takurakan Allah galatakum meduga ibad kantat hinga kan Allah den uliganna wa mistahga mizaja tobiyata diriwumuga maidanuga mihinga emha kan Allah taala mulad den uliganna wa ehme mi syariataki rahma oga tarikam ga syariat mistanga dirumuga dimawa emha kantattakan hal hoda dihawa syariah misariyataki alatakunnan Allah subhanahu wa ta'ala emme ruhi wadigannawa duniyaga emme hikmatun furiganwa mulu syariah bima misariyatakununna na'awun hadlun qurwena kamandana qurbiya dirumuga horiha maidanega dimawa emha kantatta awamin hal kurwene magutan Allah subhanahu wa ta'ala mi syariatuga labwa famiwani
embe kiir Qur'an ge mi ayat tahuga Allah subhanahu wa ta'ala ila ge hukum ta mihri bayan ko dewafa mi kaveni ge moteri mai maksud taka fuhora kan tatwima Allah ge rahmi fulung dem wes dem firin nang adiwas sama ila kurma fahugawas kafara dia kam tauba mafahuga adiwas dem firin ge gotuga hama ko vidane kan kiir Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko dewafa miwani Adam Allah ta'ala miyangawani wal mutallaqatu yatarabbasna wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim wa in azamu talaqa adi emihum wari kurang gastu kofi kamgawanama wa in azamu talaqa wari kurang emihum azum kandara fi kamgawanama fa inna Allah sami'un alim fa yahamakarun Allah subhanahu wa ta'ala hama emihum dakkawa hakatan aswa wadiganna wa ilahoe adi emihum gemetuga hinga emmeha kantatta emihum gemetuga ufode suwab taka ararun taka emihum gemetuga ufode khilafun taka dihe masal taka mihuriha kame molad dene wadiganwa ilahe Allah subhanahu wa ta'ala وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات وريفات بأنهن والمطلقات يتربصن يكملون جهين انتظار قرآن ema miyannani iddaga wahaka miyannani dema firige demeduga onna kawenige gommo higen dima fohoga ebahi dema firige kawen rudi wari wejje kamga wanama adi hisabun kulliyakan abimiha kan nonna ne hemmiha ka kaweni kurweka abimiha ne hemmiha ka kaweni kurweka hen nonna ena intizar koranje duwastakwe edwastakam mikini idda yamvima wal mutallaqat yatarabbasna wariyafati bi anhenu emihum intizar koranje hene bi anfusihinna emihum ge nafsu taka ekamulung ge nafsu kattaka ikamalum madakuran jihene sada satan guru uge demane onna kamga ilmar bidaran emmane ki hayad anemmane ki tuhur emma tin guru bay mazhab ta hoga minani wari mafhoga tin faharu hayad wanden tin faharan hayad wanden ihemmi hakani de ena madakuran jihene anabba mazhab ta hoga miyannani tin guru ebahi haid maffahu anna tuhuru ge duwasta de haid ge demedo anna le nufenna tuhuru ge duwasta ngai tin tuhuru ekahale tin tuhuru annanden madakuranji emma sada sata guru tin guru wanden emihum intizar kurum Allah subhanahu wa ta'ala anggawa fayman والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إمام مالك أدل إمام شافعي مد إمام غاري هوغا تين حيض وندن مدخرن جهين إذن إهم مذهب تهغ إنورين بداروا غتون أي تهرغ تين تهر وندن مدخرن بجهين kiweba iddahama koram mijeni furdama kamaki Allah gamur fulaka kiyamangkat man Allah subhanahu wa ta'ala gamur fulaka kiyamangkatum furdama kamaki Allah hingga iddahama koram ehwima itu wastam madu koranje anek kamaki rahimuge huskan dene gato wari wadi umaffahuga ehemmi hakani de wari kuri firmi haga dariya postimage panduga odane ima ei ussikumate
rahimuga huskan dena gatumattaka madukura den alekkamaki firimiha marwima wesebajehe iddahama quran dema firinge kuga duwastake wanden ole firimiha marwa diyama ekamuga hitama ga hatar mahadi hadwas madukura ngebajehe edwasta hoga ziyat tirikan Usman dan isinya tirikan faal semana korban hina fengeluma anggung ngeluma bikan kamu semana korban fewani hida dulu wastan gay embi ma wari fayati be anghenung tin tuhuru nuwata tin haydo nyori midalu mitang gay mi haydwa anghenung wari korwe anghenung keterega tibe haydu wa anghenung iddain kendefayan wa iddain kendefayan wa haydwa anghenak iddain nukende haydwa anghenak ena firimiha ena wari kofiyamu tin tuhuru nuwata tin hayd tabai tin guru umane ki salasata guru tin hayd wa tin tuhuru wanden madukurashe wala yahillu lahunna أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الله سبحانه وتعالى شريعة والله الله كان بيان قدوا منبر ولا يحل لهن إكملن كان حدين وانه وركفا إتبي عنهن كان حدين وان الله تعالى ينقوني ولا يحل لهن أن يكتمن سركرون حدين وانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إكملن كان إكو تكبس قد بغن واقم النوني إكملن رحيم الله لبوا فواقم سر كرم أروال إسالك باري كرميها كردانا ما بندو فاوس إهم بجكمنا تيمنا ما بندو النوني تيان إهم ميها كاوس دفعنا سبحان الله مير ورب بلت كوست مهري Ima Allah Ta'ala miyanggawane mi syariatu kan datta kule kama kan hadar wari kawenya kan datta mi Allah ismuhu barakatun kawenya Quran dan wari yugen di mafahoga ega macca tarattu kan da bayo hukum tange bahure misada kan iddaga innairo firimi hay bajihe idda hama wandang ina inna na tanedda kan bajihe ruju akurwe wariga puratam wara devana fahar kurwe wariga ami miha inna na tanidda kan ebaje kharad kurang ebaje adi idda ge duwasta hoga demi hum pura miha ko marwajna waru taweswe waru tamudanu sebadi bi ami miha misalaka wari koffa inda idda hamunas firmiha marwi emu ja firmiha ge mudanu ami miha ge balibe ami miha marwi ami miha ge mudanu firmiha libene ema idda hamawanden firmiha ya ami miha eki eggeterega ulebe eki nida hede kayabo hede ehme madi demi honge meduga onna kaaveni ge gulum kendigen diumakum khasa ko rujua korwe warita hoga e hisabun e limuni ennu ega macca tarattu boge manna bayro ahkam ta syariatu ga eba ehme Allah taala anghin kamuluna miyangawani wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna ekamalun nang ikkota ka sudda ge mwana kamin nune ekamalun ge rahim tahuga Allah khalqu rabba fa ke sirru kuro ekamalun ge rahim tahuga ma Allah khalqu rabba ke wanghana ko sirru kurumi ikkota ka sudda ge mwana kamin nune misalaka mi hako ena gam mi hawari ko ami mi haga mai ge na ma pando kam wa age ekam timanna mi haro iddahama wajjati manna mahabanda Vishnu ne timanna hali usponne migiri ehama orang awang hemmi haka indam mifenni ekam balwa wari kurimi haga darja ke bote nage pandoga den misalaka kawani emiha fahum emiha kawani koggan mi biheyo misalaka haimas ammas fahum misalaka duas nupura misalaka haimas fahum nasbiha pa mi fahum emiha ga dari nune mi wari kurimi haga dari ke mi enag pandoga wa kiha bodo olwalu mi ka hodo faratu ami mi hag faratu mi olwalu mi fahum mi hag dari no ne kamako e nawas mi ko e naga dari ekkama yi ko dari fuluga namuga fahata bismani e naga nam miyan
bappaya kamevi bappay nung kamugavi miha edari froga bappa mihiri subhanallah ena gedari nung kamami miha mihiri nimma kiha nubaya mi edari yegge bappay keme edari ko mahrum ko ehemmiha kan ena nisbek kuro mihiri anghen kamunna kurwe gos kantattam mihiri mujitama doga hinga kantattam mi එහෙම වෙකීතු කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා යංගම මිබාවත කන්තත නුකුරුම මී එක්ගොතකපස් දුවහ කොන සුද්ධවාන කමින් හෙන කරමි මී වරන් නුබය කන්ත කියාමතුග හාද ගෝස් කමගේ මී කියාමත් දුහක අවසපතන් හෙන කො හාද බඩ කෆා ෆිරිගෙන් දාන කමගේ මී සුබ්හානල්ලාහ් දරියගේ නසබු මියුම් වලවායි සුබ්හානල්ලාහ් එම කෝඩ තහුගාවස් වරබුඩ සවාද හොකන්ත කොර හරි උස්තෝයා වරි කුරීරු හරි උස්තෝයා කංකන් සවාද කොරේ Bayi hom biru ati kami nore kota kapa subhanallah. Hari hoska men nong kami timon na kan nenge. Koda dos kola nami ha kain tames felida subhanallah. Hima idda ga hama korang ona dos taka chirangal hama korang jihen. Miri warab bodan sariyat ga iskan debba hor kantat tammi. Allah subhanahu wa ta'ala mi sariyat ki kuri mes dinai fadai mi hada molakan alwamna hama ngasa sariyat ke mi subhanallah. Muli dunia, kami oleh Muslim ummi hos mi syariat tu kan tetap demi hos sayram. Hada furiya makar mi hiri dinu ka hukum takaj Allah subhanahu wa taala bawa jawab. Ima wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna. Ekamalun nakan huddain wane Allah ekamalun rahim tahuga khalqu qurba fi sirru kurum wariwij halatu gawas iddah ma kuran jehen. Ballawa mi ayat ga fahumen kom wahage in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ekamalun naki Allah akhir duang iman baginti bay hukam gawana mai Allah akhir duang ekamalun iman baginti bikam gawana mahi dua hakula sibad kam kurun huddain wa ema egmani yaki mifada ulwala fi miha iman kam usina bari iman kam mustiyana kibayne akhir dosi imam wami hekam gai fi pada mihanwa imami wara nurakka tari kame hima libunu dariyak idari ke bappa ehori enang epainge baliwe in haluga kan ena hemmi haka indege miwala fahum immi ha ekanne ke kame ena mihi kuri ena ga dariyak kama wari kuri miha wasi ko kumuri ena harus ko kama ena ga dariyak ko nek ngerai Demikianani wa bu'ulatuhunna ahaggu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna adi ekamalunge firin ahaggu biraddihinna ekamalunge firinna ma haggu kam bode wariyuma fahuga dembes rujuwa ko ma haggu kam bode Allah rihaga muladden wadiganawani dema firiya ko wariyo dia iru demi hege kamen roligen dia daring wesebati swalaki anekka sama ehem mi hako e naga firige gotuga gennani to dekudin tingkudin hatar faskudin misala kam mitibi adi ekujje kam gawas masselle emje kam gawana mo dombak payge gotuga ko mi haw gennani to noni hama e wari kuri firimiha edemi honge meduga hori masata hallu kogge nase hay teriwe anekka wes kawanyang ena gennani to daringe bappai kakatto iskandeni ehmi hakatto iskandeni kudinge bappai to iskandeni ma Allah rutti goten nimmawadam Allah taala huriyake muladden odaganno ya ilah yoti goten nimmawadam wa bu'ulatuhunna ahaggu biraddihinna ekambalunge firimma haggu kam bodwane ei daringe bappa e komme gotegas haggu kam bodwane debbe sama kawanyang aun in aradu islaha wediya tanuga hingadiya kantattan handanatta fa sulhaveri he orangolo gotuga den duniga ulun kastu kura kam ka ihu gotan anekka sama aniyaveri wegen mulai kanno ihu gotan aniyaveri wegen mulai kanno Huring hingga dia kan datang handan nata dia kapan kakam maaf ko deng edu wastang hama ekom vedia la forward deng edu wastang ga wah de kom besnik hingga dia
rangalo kantatta kenno ekkota demihum ke hayatuga emaden demihum beenu moni anikkawe samaritiko sulhagir rangalo dirigum mulai egutan demihum ge niyeng ikkam banya Allah taala miyangawani ekamalunge firing e daringe bappay rangalwan dembes kawan nanna rangalwan wa bu'ulatuhunna ahaggu biraddihinna fi dhalika inna radu islaha walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah walahunna ekamalunna besdibigem weye mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf hama hiyogotuga mi hunna ekule kam gawana mai haggutan ebahi firmi hada konje wajib ta kharada kurma e huriha kame ada kuddin jehen walir rijali alaihinna daraja e kambadunga maccan ebahi ambinga macca firinnang abadu sunnane daraja ailage emme ismiha ki firmiha e kantanga e fohevigan dana kamenno e kantanga e fohevigan dana kamenno kawenya kurayro firmiha ki fagirekkam gaves ammiha ki musanjekkam gaves firmiha ki kiyawagen horimiyekkam ga firmiha ki nukiyawa horimiyekkam gaves ammiha ki kiyawagen horimiyekkam gaves firmiha ki wazifa enne ammiha ki ma mati magamugge horimiyekkam gaves mi daraja unnan firmiha ya walir rijali alayhinna daraja ekamalunga macca firinna daraja ibbe ei aili diwamat aila geterega amar ma'ruf hinguma ami daringe kankam bele hettuma geetere kankam islah ko bele hettuma basbunuma aila geterega mi barwarikam firimi hangunna Allah hente firimi hangunna e firimi ha yaki adi kitam ni kamiti mi hekkam gawe sami mi ha ki ma mati naslakum asri mi hekkam gawe Allah midwa fa inna daraja e yakam muni kamenna ami mi ha se kandane firmiha timaga firmiha kanda enang ihtiram korenje enang gadar korenje enage bas gaburu korenje Allah taala firinnam yangawani wa'ashiruhunna bil ma'ruf ekamalunna ko he orangalo gotuga duniye ge ore aniya velnuwa he ekamalunna maslahat darinna maslahat ol gota geetere ga kanda tarawa intizam qurar mikantam firinna wasi kurwa angwa famani ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratun asahur irsal tamhiri walir rijali alaihinna daraja ikamalunga macca firinna daraja wonnana e daraja yaki aili qiyamat aila geterega kankang injizam ko bele hettuma amru ma'ruf hinguma ami mi hawas firmi hawas dinu ge kantan takan amru kurma mi kankang ai balwa kir qur'an gahri amru tangasa wa umru ahlaka bis salah tibaga hulurna gabahi amidarina namadang amru qur'an ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e imam jamistakum neve tiaba amidan nafstan narakin salam kurma sai qur'an hadi amidaringe nafstan bis narakin salam kurma sai qur'an bima ami mihan namadang amru kun heokan tet amru kun darin nafs namadang amru kun heokan tet amru kurma mikamaki firimiha koran jehena kamake firimiha mai haggike mi daraja Allah debba fa daraja ke mi imam mi daraja ena ke ba kun ni gulain nu galme anghena ko kitamme mati hisab ga hodas mi daraja ni gulain nu galme ena ke firimiha mi kan kamonna imam amimi hawas gabul koran jehena kan kamni dem mi zaman ga manna nge bayang anghenum de khas ko men fa gawani wazifa takadda anghenu yunna dem musare kes dibe dikam ko sudan dem bay farhama firin nati bes bay kan no mi kare firimiha bismiha kan no dem wara firimiha ni kamati kodda firimiha gamaran nuk yaman tiri subhan hama ena alakan hada firimiha ena alakan hada ya Allah taala kir Qur'an wa bayan kodda Allah hadratun wa hukum furtammi bikan kamapon wa kiyaman tiri hada ko Tuhan wallahu azizun hakim kirtu Qur'an ga ayatan Allah nimwa wasballawa eki ayatan eki ibaratun inimani aluna mire furatama ay Allah subhanahu wa ta'ala nimma wallawa innallaha wallahu sami'un alim wallahi ka huwa ga wa gatana wallahu sami'un Allah as-sabab de tibanu ke meduga dekiwe wa hatakaji as-sabab de alima ki dena wode diba mi kibaga higa horiha kame
muladdenodi gannawe Allah subhanahu wa ta'ala zalika hama egotan Allah ta'ala den inga fa inna Allah sami'un alim fa ei wari kuruma azum kandada kamaka de ma firinge meduga masje firinge hadan kastur me hama mi ha wari kuram egotan azum kandada finama Allah ta'ala odi gannawe higadiya kantatta demi hanga meduga higadiya huriha kan Allah subhanahu wa ta'ala wa kan asa odi gannawe adi alim den odi gannawe Dia horiha masa taha kan Allah dan orang kan dan kiri Quran oke demi orang ini ayat kami ni wari kofat bi anghenu iddah ma Quran jeheno wa kataka ekamelung rahim tahu Allah kami khalil qurba dari yakub garba kan nawa kam gawa nama i wanghana Quran wa ne kamekan forwan wa ne kamekan ekan kan warat tafsir ko bayan ko debi den iddah hama wande intizar Quran jehene kama adi wari kuri firmi hakan dem bes bodak hagu kan mati he orang lo gotu dunia kolem benu wa kam gawa mi hori ha kame bayan ko dem foga firina libi gum wa dara jami ke macam bayan ko ko ngoni wallahu azizun Allah azizun da hakim wonta wahi Allah subhanahu wa ta'ala tiaban mi kankam mulang intizam korwa rahawa hikmah tiri wonta ilahi Allah subhanahu wa ta'ala Mistanga hitab Allah badal kurapawni mistanga meduga jehe masata halwa gandani sallallahu subhanahu wa ta'ala he rahmaifu ada miri akan delifa wa tahamu ma kun sabun mirege nasihat kulo min mayani Allah subhanahu wa ta'ala minnaki he ubasah he basdabul quraki Quran ge ayat ga sawa hukum furutaka ikata amal kom ibrahim hasil qurab kam ga dabas subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك